Bugesera mbere y'umukino bakubaraga bahaguye kuri stade ya Bugesera, ukumva ko ikipe ya Bugesera atari ikipe yoroshye, kuko niba yarahatsindiye ikipe ya Rayon Sport, Polisi kahagwa, ikipe nka El Mereke nayo bikagenda gutyo, wumvaga ko kuri APR FC nayo hari cyashobokaga kuhabera kuri stade. N'umukino wakinwe tariki 7 Gashyantare, Bugesera yakira ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC. Uyu mukino wagombaga gutangira ku saa 9 wakerereho iminota 30 kubera imbogamizi z'urugendo ikipe ya Bugesera yahuye nazo iri kuza kuri stade. APR FC niyo yatangiye neza umukino, kuko ku munota wa 4 gusa yafunga amazamu ku gitego cyatsinzwe neza na Mamadusi. Umupira mwiza yahawe na Sheikh Jibril Watara awushyira mu izamu, asubiza umupira aramusigo nyuma yo gutsindwa igitego hakiri kare. Bugesera Football Club yinjiye mu mukino itangira gusatira ishaka igitego cyo kwishyura binyuze mu bakinnyi barimo Isinyizwe Rodrigue uhinduraga imipira myinshi imbere y'izamu ry'ikipe ya APR FC. Ikipe yakomeje gukina neza isatira, harimo ishoti rikomeye ryatewe neza na Rugangazi Prosperi, umupira ukurwamo neza n'umunyezamu Ishimwe Pierre akoresheje ibipfunsi. Ku munota 21 Bugesera Football Club yabonye igitego cyo kwishyura cyinjijwe neza na rutahizamu Omar Aba ku ishoti rikomeye yatereye hanze y'urubuga rw'amahina, umupira urukira mu rushundura. Funga neza cyane Omar Upa, Bugesera barizo mu kirisho Bugesera. Mu minota 25 yihariwe n'ikipe ya APR FC yasatiraga cyane ishaka igitego cya kabiri. Ku munota 42 APR FC yabonye igitego cya kabiri ku mupira uteretse watewe neza na Ruboneka Jean Bosco awushyira ku mutwe wa Sheikh Jibril Watara awutereka mu izamu. Ruboneko igice cya mbere cyarangiye APR FC itsinze ikipe ya Bugesera ibitego kuri kimwe. Bugesera yagarukanye imbaraga nyinshi mu gice cya kabiri, bidatinze ku munota 48 yabonye igitego cya kabiri cyo kwishyura cyatsinzwe na Byishimo Varwa ku ishoti rikomeye yatera inyuma y'urubuga rw'amahina. Ishimwe Pierre ananirwa gukuraho umupira urukira mu izamu. Mu minota 60 APR FC yihariye umupira mu kibuga mo hagati isatira cyane ishaka igitego cya gatatu, hari umupira Sheikh Jibril Watara yateye kubita umutambiko w'izamu vamo. Mu minota 70 APR FC yakomeje gusatira izamu ry'ikipe ya Bugesera ishaka igitego cya gatatu, ariko ikagorwa no kubyaza umusaruro amahirwe yabonaga. Nta kindi gitego cyabonetse muri uyu mukino kugeza umukino urangiye. Amakipe yombi anganya ibitego 2-2. Nyuma y'uyu mukino abakunzi ba APR FC ngo ikibazo bafite ni ikibazo cy'umunyezamu wabo. Ikipe yanjye yakinye neza n'uturere duke twakinye, ariko nkunda ikipe ikina ishota mu izamu. Ubu nta kibazo mfite, nta nubwo mfite igikombe nzagitwara. Twazize umuzamu ariko nta kibazo kurari hari tuzabikora. Umuzamu nyine urabona yuko bamushotaga ntagarare neza mu izamu ibitego bikajyamo, ariko kurari hari ndabizeza yuko tuzayitsinda ibitego 2. Ikipe ya APR konta mu kiyomanota 3 kubera umuzamu guhagarara nabi gusohoka cyane ukamutira amashoti ya kure ugasanga biranze. Ikipe yacu imeze neza, icyo dusaba ari kugira ngo badushakire umuzamu mpuzamahanga, isoko nibafungura badushakire umuzamu, nayo ikipe yacu imeze neza. Ku ruhande rwa Bugesera Football Club n'abana mwana Kamarade bamushinja gutsinda Rayon Sport, bajya bamenya ko hari n'andi makipe abangamira. Umukino utangendekeye neza kuko nari mbonye amahirwe y'igitego cya gatatu, ariko ntabwo tubashije kugitsinda. Ariko abasore banjye bitwaye neza,
inota rimwe ntabwo ari riri ku ikipe nka APR. ikipe ndavuga ko bayibishyira kimwe aho ngaho. Mari Haba rutayizamu yagarutse. Bajya bambwira ngo tsinda Reyo ariko ntabwo bajya bambwira ko indi tsindwe. Icyo nzi rero jewe nuko Bugesera tuba dushaka 3 byakwanga rimwe byakwanga nayo tukayabura nyine tukabona 0. Ariko uno munsi byari bimeze neza abakinnyi babonaga batuje nanjye ngayitsinda ko gutsinda ikipe nka APR nagetese bibayibara gwayitse. Uba utegetswe kuyitsinda. Ariko utsinze nka APR Reyo polisi niho nibura wumva ko ayo manota aryoshye na ka bonus kaba katumbereye. APR FC yakomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona n'amanota 37 irusha ikipe Al Hilal ya kabiri amanota 3 ifite imikino 3 y'ibirarane. Ni mu gihe Bugesera Football Club yagize amanota 21 ku mwanya wa 12. Ikipe ya polisi nayo yagombaga gufata umwanya wa kabiri yatsinzwe n'ikipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa ikibari ku mwanya wa gatatu n'amanota 38. Ari Mereke nayo iri ku mwanya wa 4 ifite amanota 33 yanganyije n'ikipe ya Marine Football Club igitego kimwe kuri kimwe. Rayon Sport nayo yagombaga gukina uyu munsi yagombaga gukina n'ikipe ya Al Hilal ariko ikipe mu gihugu cya Sudani yarimo ikina imikino ya CAF Champions League. APR FC izagaruka mu kibuga kuri uyu wa kabiri tariki 10 Gashyantare 2026 yakirwa n'ikipe ya Al Hilal. Umukino w'ikirarane w'umunsi wa 15 wa shampiyona y'u Rwanda uzabere kuri Kigali Pele Stadium ku isaha 9 zuzuye z'umugoroba.